HPV cyangwa mu magambo arambuye ni human papilloma virus, ni imwe muri za virisi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umubiri rero ushobora kuzisohora ariko hari igihe zigumamo. Iyo igumyemo rero iri nko ku nkondo y'umura, nibwo ishobora imaze igihe, nibwo ishobora kugutera kanseri y'inkondo y'umura. Cyane cyane ababyeyi akamenya ngo kanseri y'inkondo y'umura ni iki, yandura ite, ishobora kwirindwa ite, ushobora kwisuzuma ite. Ku bijyanye na HPV ubwayo itangirwa kuri myaka 30, kubera ko ubushakashatsi bwasanze ko mbere y'iyo myaka 30 virisi ziba ari nyinshi kandi abantu baba bafite ubudahangarwa kenshi barazisohora. Tuno dupimisha abadamu bajya gufata ibizamini y'amatembabuzi yo mu gitsina. Nkuko tubizi nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niyo kanseri ya kabiri ikunda kuba ku bagore nyuma ya kanseri y'ibere, ariko niyo kanseri ya mbere noneho yica. Ariko impamvu nyine yica ni kubera ko nyine isangwa iri mu rwego rwo hejuru. Yaba ari cya kindi gifashwe na muganga ndetse cyangwa cy'umudamu yifatiye, byose ubushakashatsi bwarakozwe busanga ibisubizo aba ari kimwe. Iyo ibimenyetso byatangiye kugaragara kenshi, akenshi usanga byarenze.